Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga tlhelo murhangeri wa vandla ra tipolotiki ra AADP Mayengani the president loko va nyika nkateko eka vanhu lava tsakelaka va yisa tidyondzo ta vona emahlweni kumbexani ku dyondzela mintirho lomu tiyunivhesiti kumbe lomu tikholeji. Hi voni xiyimbeleri Mayengani the president va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga tivisa leswaku loko ku ri na munhu loyi a tsakelaka va a pfuniwa hikuva a titsarisela tidyondzo ku va a ya dyondza yunivhesiti kumbexana a ya dyondza ekholeji a nga tihlanganisa na swirho swa vandla ra vona hi ku ya hi ku hambana ka tiyunivhesiti kumbexana tikholeji, laha va nga kombisa leswaku loko munhu a lava ku ya dyondza eValley, loko munhu a lava ku ya dyondza University of Mpumalanga, loko munhu a lava ku ya dyondza Univen, munhu loko a tsakela ku ya dyondza University of Limpopo, TUT, UJ, West Call, Xingwedzi College, Letaba FET a nga tihlanganisa na vanhu lava nga longoloxiwa eka nxaxamelo lowu va nga avelana na yena ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Loko ho tsundzuka hi siku ra 19 kwale ka n'hweti ya Sunguti ku humi mbuyelo wa ka ntanga 10 naswona va kona vanhu lava nga titsariselanga ku va yisa tidyondzo ta vona emahlweni kumbexana ku ya dyondzela mintirho. Se xiyimbeleri Mayengani the president hi ku yimela vandla ra vona ra AADP va kombisa kahle leswaku va lunghekile ku va pfuna vanhu lava tsakelaka ku yisa tidyondzo emahlweni ku nga va ku ri yunivhesiti kumbexana ku va ku ri kholejini. Vanhu lavawani va tihlanganisa na vanhu lava nga longoloxiwa eka nxaxamelo lowu va nga avelana na yena ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Se loko hi langutini swi tikomba vandla ra tipolotiki ra xiyimbeleri Mayengani the president ri ri ku tirheni kahle swinene mhaka ku loko hi langutini va hlohlotela leswaku vantshwa va nghena xikolo. Hi ta tsundzuka leswaku vandla leriwani ra ha ku tumbuluxiwa eka lembe leri nga hundza. Se tanihi ku vandla ra tipolotiki ra xiyimbeleri Mayengani the president ra AADP ri titsariserile eka nhlawulo lowu nga ta va kona kwala ka lembe ra 2024. Ni vona nga ku endlelo ra vona ri nga fika ri va nyika mikutlunya loko swi fika eka nhlawulo. Va nga fika va kuma vaseketeri vo tala, vanhu vo tala va nga fika va vhotela vandla leriwani hikuva va languta migingiriko kumbexana ku hisekela loko va ku endlaka eka rixaka. Sweswo swi nga va nyika mikutlunya. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gas.